Hello everyone. Bugünkü videoda have jana have got'un ayırmaların kollanılış yollarını öğrenemiz. Have jana have got'tu mende bir nese bar, bir nese yok, kandaydır bir neseng bar-bı dep suraganda je aytkanda kollanabız. Have got'tu manisi birdey, Kırgızçaga bar, bolu dep kotoruladı. Have etişi menel have got konstruksiyasının manisi birdey, manisinin ayırması yok. Birok grammatikalık jaqtan kollanılışında biraz ayrıma var. Have etişi menel have got konstruksiyasın bize olğan nerseler, mamileler, münözdömülөр janadağı orular jönündө süйлөшкөндө kollanabız. Bu sabaqtın başında have etişini öğrenemiz. Andan keyin have got konstruksiyasın, andan keyin have menen have got'tu salıştırabız. Have etişinin başka dağı rolları var. Have etişin biz jardamçı etiş katarı da kollanabız. Al эми bu videoda bolsa have'di etiş katarı gana kollanabız. Have got'ga okşop ele bolu bar degen manide kotorulat. Mende var, sende var degende uşul have'di kollanabız. Have jönököy süйлөмдө ататуучтар менен төмөнгүчө колдонулат. I have mende var, you have sende var, we have bizde var, they have alarda var degen manide. Al эми üçüncü жактын жекелик санында he, she, it'te have, has'ga özgörüp kalat. He has, she has, it has dep. Janadağı have'di bar degen, bolu degen manide koldangonubuzda have'di, has'di kıskart albayбыз. I've, you've dep koldanboybuz. I have, you have bolup ele koldanulat. Jönököy süйлөм I have a car. Benim maşınam var. You have money. Senin akçan var. They have an exam today. Bugün alardığın egzamini var. He has a headache. Anın baş ağrıcada manisi anın baş ağrısı var. Görüp turganыңızдардай have jönököy süйлөмдө bar degen manini bildirip жатат. Keyinki have etişi surolu jana ters süйлөмдө. Surolu jana ters süйлөмдө have özün özü teyley albayt, oşonduktan bizge jardamçı etiş tüdü gerek. Ters süйлөмдө atas doştun keyin tüdü, do, does etişi, andan keyin not emes sözü, andan keyin gana have gelet. Misalga I do not have, you do not have, we do not have, they do not have. Alarda yok, mende yok, sende yok degen manide. Al эми üçüncü jактын жекелик санында болсо жардамчы этиш does'ты колдонобуз. He does not have, she does not have, it does not have. Ters süйлөмдө do not, does not деген сөздөрдү кыскарта алабыз. Kıskartkanda manisi özgörülbeydi. I don't have, you don't have, we don't have, they don't have, he doesn't have, she doesn't have, it doesn't have dep. Je kıskartıp je kıskartpay deli koldansаңыздар болады. Ters süйлөм I don't have any back pain. Benim belim ağrıbaydı. You do not have a car. Senin maşınan yok. They do not have time. Alardın o vakti yok. She doesn't have a dog. Anın iti yok. Misallardan görgönübüzдөй have etişi ters süйлөмдө bir nese yok degen manide. Keyinki surolu süйлөм. Surolu süйлөмдө dagı tüdü jardamçı etişin koldanabız. Janadağı do, does jardamçı etişi süйлөмдүн aldına gelet. Süйлөмдөр Do I have a headache? Benim başım ağrıp жатабы?
Do you have a book? Senin kitabın var mı? Do they have a ticket? Onların bileti var mı? Does it have a battery? Bunun bataryası var mı? Misallarda görgөнүбүздөй have etişi суроолуу сүйлөмдө сенде бир нерсе барбы, жокпу деп сураш үчүн колдонобуз. Кийинки have'дин have got'тон дагы бир айырмасы бул have etişin өткөн чакта дагы келер чакта дагы колдоно алабыз. Have etişi өткөн чакта had болуп калат. Мисалга I had a tummy ache. Менин ичим ооруп жатты. She didn't have a car. Анын машинасы жок болчу. Did we have a ticket? Биздин билетибиз бар беле? Have etişi келер чакта болсо, will жардамчы этиши менен колдонулат. I will have a new job soon. Жакында жаңы жумушка орношом. She will not have time tomorrow. Эртең анын убакыты болбойт. Will they have enough money? Алардын акчасы жетеби? Мисалдардан көргөнүбүздөй, have өткөн чакта дагы, келер чакта дагы колдоно алабыз. Кийинки have got конструкциясы. Мааниси жагынан have этиши менен бирдей. Бар, болуу деп которулат. Have got конструкциясын көбүнчө сүйлөшүүдө жана дагы британ англисчесинде колдонулушат. Have got ататууштар менен төмөнгүчө колдонулат. I have got, you have got, we have got, they have got. Менде бар, сенде бар, аларда бар дегендей. Үчүнчү жактын жекелик санда болсо, бул жерде деле have has'ка өзгөрөт. He has got, she has got, it has got. Көңүл буруп кетчү нерсебиз бул жерде have этишинен айырмасы have got'ту кыскартып колдоно алабыз. Мааниси өзгөрбөйт. I've got, you've got, we've got, they've got. Менде бар, сенде бар, бизде бар, аларда бар дегендей. He's got, she's got, it's got. Have got конструкциясы менен жөнөкөй сүйлөмдөр. I have got a car. Менин машинам бар. You've got a job. Senin işin var. She has got time. Анын убактысы бар. Кийинки have got конструкциясы терс жана суроолуу сүйлөмдө. Терс сүйлөмдө have got конструкциясындагы have has сөзү жардамчы этиштин функциясын аткаргандыгы үчүн to деген жардамчы этишти колдонбойбуз. Өзүн өзү тейлей алат. Терс сүйлөмдө ататооштон кийин have же болбосо has, андан кийин not сөзү, андан кийин got сөзү келет. Терс сүйлөмдөр I haven't got a sister. We have not got any books. Бизде китептер жок. He has not got any friends. He hasn't got any friends. Анын достору жок. Терс сүйлөмдө have got ататооштор менен төмөнгүчө колдонулат. I have not got, you have not got, we have not got, they have not got, he has not got, she has not got, it has not got. Менде жок, сенде жок деген мааниде. Терс сүйлөмдө have not got деген сөздү көп учурда кыскартып колдонобуз. Себеп дегенде айтууга оңой болот. Мисалга I haven't got, you haven't got, we haven't got, they haven't got, he hasn't got, she hasn't got, it hasn't got, анда жок, менде жок, бизде жок деген мааниде. Кыскартканда мааниси өзгөрбөйт. Кыскартылган вариантыны колдонсок жакшы болот, себеп дегенде айтканга оңой.
Суроолуу сүйлөмдө дагы have got конструкциясынын ичиндеги have has сөздөрү жардамчы этиш функциясын аткарат дагы түүдүү жардамчы этишин колдонбойбуз. Мисалга have you got a headache? Сен башың ооруп жатабы? Has she got sweets? Анда шириндиктер барбы? Has he got a car? Анын машинасы барбы? Have they got a camera? Алардын камерасы барбы? Ат атоуштор менен төмөнкүчө колдонобуз. Кыскартпайбыз. Have I got, have you got, have we got, have they got, has she got, has he got, has it got. Кийинки have менен have got'у салыштырабыз жана дагы айырмачылыктарын талкуулайбыз. Have этиши бул нейтралдуу жана дагы универсалдуу жана дагы жазуу тилинде, расмий тилде көбүрөөк колдонулат. Ал эми have got болсо сүйлөшүүдө көп колдонулат жана дагы учурда бар дегенди баса белгилейт. I've got a headache дегенди. Менин ушул учурда башым ооруп жатат деп баса белгилеп айтып атам. Кийинки айырмачылыгы have өткөн чакта, келер чакта колдонулабыз. Have'ди өткөн чакта had болот, ал эми келер чакта will жардамчы этиш менен колдонобуз дедик. Ал эми have got'у учур чакта гана колдонобуз. Өткөн чактагы варианттары бар, бирок ал колдонулбайт. Ошондуктан have got учур чакта гана, ал эми have этиши өткөн чакта, келер чакта дагы колдоно алабыз. Кийинки айырмасы have a shower, have breakfast, have a rest, have lunch, have dinner деген сыяктуу сөздөрдө have got конструкциясын колдонбойбуз. Have гана колдонулабыз. Буга чейин үйрөнгөнүбүздөй кийинки айырмасы грамматикалык түзүлүшүнөн. Терс жана суроолуу сүйлөм түзүп жатканыбызда have этиши менен түүдүү жардамчы этишин колдонобуз. Ал эми have got конструкциясында have got, has got өзү жардамчы этиш жана дагы өзүн өзү тейлей алат. Жыйынтыкта have жана have got мааниси жагынан бирдей экендигин көрдүк. Жана дагы have расмий, ал эми have got сүйлөшүүдө көбүрөөк колдонулганын билдик. Эгерде have'ди же have got'у колдонууну билбей атсаңыз, экөөнүн бирисин колдонсоңуздар болот. Себеп дегенде, мисалдарда үйрөнгөнүбүздөй экөөнүн мааниси бирдей. Жөн гана грамматикалык жактан түзүлүшүн аралаштырбаңыз. Мисалга, I have a headache. Менин башым ооруп жатат деп жатабыз. I have got a headache. Же I've got a headache. Менин башым ооруп жатат. Экөөнүн бирин тандап айтсаңыздар болот. Себеп дегенде экөөнүн мааниси бирдей, жөн гана бир аз айырмачылыктары бар. Have этишин жана дагы have got конструкциясын колдонууну үйрөндүңүз деген үмүттөмүн. Сабак аягына келип жетти. Have жана have got'у колдонуп, комментарийге сүйлөм жазып калтырсаңыздар дагы болот. Кийинки көрүшкөнчө, have a good day. Bye bye.